Hallelujah. Ngicela ke sifunze amavesi lang2 nami ngiyohlala phansi. 1 Peter chapter number 2 verse 24 na 25. 1 Peter number 2 verse 24 na 25. uJesu wasifela, uJesu wasifela, ngiyamthanda uJehova wangifela nami uJesu wangifela, uJesu wangifela, ngiyamthanda wangifela ngoba wangifela Jesu wangifela nami Jesu wangifela, ngiyamthanda Jesu ngoba wangifela, ngiyamthanda Jesu ngoba wangifela, ngiyamthanda Jesu ngoba wangifela, wangifela uJesu wangifela nami uJesu wangifela, ngiyamthanda Jesu ngoba wangifela, ngiyamthanda Jesu ngoba wangifela. 1 Peter 2:24 na 25. Paulo ngasifundzela. 1 Peter 2:24. Kristu uqobo lwakhe wethwala tono tethu emtimbeni wakhe emthini, kuze kuthi thina singabi sisabusa tono kodwa siphile ekulungeni. Niphiliswe ngemivimbo yakhe, ngobe beninjengetimvu letedukile, kodwa manje seniphendvukele kumelusi nemlondvoloti wemiphefumulo yenu. Wow. Singasho sithi wow. Kodwa manje seniphendukele kumelusi nemlondolozi wemiphefumulo yobani bazalwane yethu. Kumnanzi lokho. Siphendukele kumelusi nemlondolozi wemiphefumulo yethu. So sifundisile Sunday school teacher ngamelusi. Babe mabuza ukhuluma indzaba lemqoka. Nami lengakhele kuyo lenkulumo yalamuhla. Lolo kwenteka lapha eMiddle East. Singakuthathi kalula. Futhi singakuthathi kancane. Ngoba wethu ithi, kulengesheya, angithi bazalwane. So what? Kanzi impilo cishe intfo letiningi nemavila amaningi akhungelwe khona lengesheya. Even our gospel likhungelwe khona lengesheya kaIsrael. Yenza bayikholwa yaNkulunkulu nemuntu iqale ngaNkulunkulu naIsrael. And Jesu ukubeka kwaqaqa ukuthi impilo yethu la emhlabeni ayisi permanent. Ngalenye ilanga sitawushiya lo mhlaba. Hayi ngekufa kuphela singene phansi trona ngilungisa lenzaba ngizangabhala sonke sitawufa aba status. Wasomnye usukela ngani? Sonke sitawufa. Ngikhuluma kahle waphila ke khona mhla ke kwesa bishe ngikho theshelele khona. Akathanzi la ngikhuluma endzaba yekufa. Ngeke ngisila ngithi nasengifile mina athi thula nje. Thula nje. Usitshela ngekufa lapha. But it's a fact. Sitawena njani bazalwane? Sitakufa. Wrong. 6 feet down.
sisho thina bashumayeli nakuhambe ekuqala nathi simehlisene sithi lo thulu wavela thulu indibela khona umphefumulo uvele uNkulunkulu gcibelani majaba emndeni abathela umhlabathi you are gone yena kusisona ukufa it's part of life but ngaphandle kwekufa kuphela ngengceba nami angifuni kufa satawushiya lo mhlaba ngakhala liqilongo Jesu nakabuya and iBhayibheli lithi asingeke sihambe ngale mitimba le kutawubita ife lesikiyo but Paul usenza igama lokuthi itawuguqulwa yemukwe lokufa yembathe kungafi bese siyahamba ke kanye nalabo bafile lesibavile basemathuneni bavuke banikwe lesengafi nabo imitimba then bese siyahamba ke siyahlangana nenkosi emoyeni and that day is coming Jesu ukuthi lengake efikile ilanga lelo letinye tinkhomba talo siyawuva ngetimpi nemahemhem etimpi emhlabeni and lento into engathi sekungene sathane naseyenteka bese sithanaza ngathi demon sekungenele Trump sathane songenele Netanyahu izithi Netanyahu waIsrael now sebangenwe yini bo Putin kanti phela ivila uNkulunkulu ufuna ligcwaliseke ngekuthi letinto tenteke and God sometimes uses evil people to fulfill his word ngesikhathi nakufeza live lakhe kuIsrael sewehlukene ekhasi lombuso abayisa ekuthunjweni the northern and the southern kingdoms God used the Babylonians what my servant the Babylonians are coming babe lama Babylonians angamkhondi uNkulunkulu because uNkulunkulu akasebenza noma ngabe yini now he is using Trump as his instrument yekufulfilla live lakhe I don't want to get a debate ukuthi uyakholwa noma ngakholwa but I believe he is God's instrument yekufulfilla live lakhe are we together so konke lokuthi inkhomba tekuthi masinyane licilongo lizowenza njani mazalwane lizokhala nalikhala liqilongo bantu labasinziswe kuphela labatawukhona kuhlithwa bayohlangana naJesu uNkulunkulu ngomusa wakhe lomkhulu usiphile ke lensinziso as a free gift kithi noma yena yamkhosta but kithi iba free uyamukele nje ngathi Paul isipho semusa kube kusinziswa kwemphefumulo yethu ubeke yona ke uNkulunkulu njengendlela ye-escape the coming judgment the salvation bantu kuphela labasinzisiwe labakholwe kuJesu labatawukhona kwekuthi uma licilongo likhala labangcwele sebahlithwa labatawukhona kuhamba bayohlangana nenkosi hayi labamlinzele kuphela because kukhona lokumlinzela siJesu uyabuya but kukhona lokuthi utinikele usinziswe atosinakabuya uhambe because lokulinzela kubuya kwaJesu Paul kubaseRoma uthi nenature nje nayo lengakholwa letawubhujiswa iyabubula ibulela lelo langa but akusho ukuthi sinzisiwe so bakhona ke nebantu emhlabeni labakulinzele kubuya kwaJesu ubona ababhala lapha etingingweni nalapha ku social media ukuthi salabuya Jesu alanza libandla but now uthi yambukela akamathi nalo Jesu so ngilabo labasinziswe kuphela abantu asinalikhala liqilongo bahambe naJesu ndesipho semusa saJesu sesinziso akufuni sithathe lula nje kwangathi yinto nje our salvation is so great nikhona bazalwane sinzo yethu ngakanani bathandekayo inkulu you know the greatest miracle lenteka kumuntu lamhlabeni noma ngathi ahluma lunyawo noma ngathi avuke kufeni but lokuthi uNkulunkulu transforma impilo yakhe lebe yesono yaba ngilengcwele it's a miracle Inkosi silensinzo engakanani bathandekayo inkulu ngikumbhalathi inkulu kangangabe yametelwa uNkulunkulu yafakazelwa athi ingelozi yametelwa nangiJesu nanamuhla lensinziso yakhe ufuna siyiphathe ngalobukhulu bayo you see umnakathi usinzisiwe yathi uvula lenhlitshini yakho ujabula man mina especially nakufakaza indvodza angaduma ngiqhwalile Yabona into ngabona indvodza isukuma ukuthi ngiyamthanza Jesu ngiyakholwa uyinkosi emsinzo ngiva kushaya ekhathe enhlitweni yami ukuthi oh Jesu wazuza hayi kabi bomake but nje angathi nami nginani
ngize ngiyibukele indvodza ithandaza uyivele ngithandaza ngize ngivule amehlo ngiyibuka ukuthi iyathandaza indvodza serious ibamba insinziso ikhwali bekibona ishumayela lezakhele ngamanzini uyathi ngayibuka le ndvodza ngathi uyathi uNkulunkulu madvodza wendela umusa awu nami kwejango siwangendela kumnandi sinisa wendvodza msheke nawo make ngicazisa bangafakaza ukuthi nabeva baba buye ekhaya sengemukele Jesu nawo bayebevile inhliziyo yabo ukuthi iqhosololo ukuthi uyathi uNkulunkulu usebenzile bazoyibamba akhulu phela madvodza madvodza alikhulu kulo madvodza ngikonje mancane nasemasondweni indvodza iqala iboxing umkhange ngazi ifinga kakholo isingumkhange. So this salvation is so great. Yinkulu kangaka ube ne price leyabhadalelwa yona yinkulu. Jesu wabhadala ngempilo yakhe. Ngicela singinake lokho. Jesu akabhadalanga ngempilo yakhe nje ukuthi afe esiphambanweni abethelwe kuphela, but lendvo luqhungeqhunge. Iqala phi lenzaba ya Jesu ukubhadala imfiziso? Iqala kavuka eGetsemane aqiza ukuthandaza. Asinakathi uyavuka khaze kuqaba lwempilo utakwela ukhanyisa idlwane lintombamba. Lusinalifika lapho ubona ukuthi kuyaliwa la. Bese lithi iBhayibheli wathi uJesu labefika wathi nifuna abantu bathi sifuna wena wathi bayekeleni bahambe laba nangimini. Bambamba Jesu behla naye bamisa kwapriest abakhulu. Nabefika khona kuPilato ifike iba worse. Think of a king being humiliated. Uthi Pilato nangu umthatheni. Bese kubalethe imvetela kubo 5 letentiwa lethi imbadalo yensinziso yethu. Ngoba sesithethe sayithatha casually nje. It's so great. Elinye leta zingenzeka ezulwini. You miss it here, you have missed heaven. I don't want to lie. Noma dansa nathi, hlabele nathi, unikele nathi, usebenze nathi, ukwende konke, but wangasinziswa ula. Forget about heaven. We are going straight to hell. And hell is real. And praise God for hell. Lo phela maphika ngani? Let's get Bible 1 bambamba Jesu. Basina bambamba Jesu bakha insilane leyakhiwe ngesikhumba. Lapha embili lethi insilane betakhiwa ngemaRoma lethi bathi fakwe amathambo la ngemahuka noma kufakwe insimbi lengelihuka njengelidweba bese bayamhlubula embi kwesiquku. Basta sebamhlubulile bamshaya ngalesilane kuthiwa yakhiwe ngendlela yokuthi nayishaya lamtimbeni ihlephule ingadi noma ngabe limasela ihlephule kuze kuvele lithambo kophe ingadi. Jesus paying the price yensinziso yethu. Ngonke inkulu lensinziso. Bebacela mina ethi ngofisa phambanweni angangabutha litshe. Angengidlalwa ke mina. But umhlabeleli uthi wazithobisa yena wehla waba zolibonga zolibonga Nkosi ya ilakho igama ilakho Bible lithi wathula ngamshaya Jesu kamhluka imivimba lengi-39 and lo 39 ngilama whip slats atibalwa leti mvakazo leti lapha embili tingena emtimbeni wakhe paying the price for our salvation. It is so great. Funa sibambe ngetandla lo timpili bendlulene kumshayeni iBhayibheli lithi bamhlubula. Bamena njani bazalwane? Bamhlubula baqala kumhalatisa, they mocked him. Bambita ngemagama bamlukela umqhele wemanyeva bawuhlibetele inhloko yakhe enawungena yayophigazi already opha yini bathandekayo, paying the price for you and me. Yopha ingadi bangagcini lapho kwabuya umzaka bamshaya Jesu. Bangagcini lapho kuthiwa bebamkhafulela. Awucabanga indvodza lebuya etshwaleni inesikhwehlane nesinukako itokhafulela inkosi yamakhosi abhadalela thine nawo ukuze sofike ezulwini. Bamkhafulela soba mbophala emehlweni ngeliduku basi bangamshaya bese basiqikelela ukuthi ushaywe ngubani, mocking the King of Kings.
so great is our salvation. Ngalibonga igama lenkosi. Wathi nasopha liBhayibheli lithi babe bakokotha siphambano ngalapha eqeleni bamethwesa sona base bathi nayi intaba iGolgotha asahambe mfowethu siyokubethela kiso lesithwalele wena. Benyuka na intaba. Josepha lo waqhamuka ngendlela bamethwesa sona. Ngalibonga igama lenkosi. Kuthiwa lesimo bebamshayiseka ngiso Jesu usiva kahle nakakhuluma ngaso umprofeti Isaiah sahluko number 52 verse number 14 uthi but many were amazed when they saw him. His face was so disfigured, he seemed hardly human, and from his appearance one could scarcely know he was a man. For our salvation. Abengabukeki angasabonakali noma ngumuntu noma silwane iphikile baphatana isinziso yethu. Then ngikuthi this salvation is so great. Alibonga igama lenkosi. Akathi abantu abasha sebashona phi? Sine besihlabelo katheni sithi he paid the debt. He did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed some to wash my sins away. And now I see a brand new song, amazing grace. Christ Jesus paid better. Azange nje Jesu noma iBhayibheli uthi umhlaba wakhe negolide lesilva lakhe abutha igolide abutha ini aqonza ayobhadala wabhadala ngempilo yakhe. Kuthiwa umtimba wakhe wawungabukeki. Na umqalatha wawungaboni ngumuntu noma yini le. But move nakale ngesiphambanweni. Emagama ekuqala labakhuluma babe bathethelele for they know not what they are doing. Avula umnyango wesinziso yethu. Lesinziso enkulu bathandekayo. Funa siyibambe ngesitandla letimhlophe. Yebo nje mina emoyeni wami kwangathi umuntu wasinzisiwe singamshayela tandla onke lamalanga semjabulele semkhuthathe semqinise. Sisibamba umfowethu ungalekeli, ungalahli. Lento loyibambile inkulu. Inkulu. Ayisiye kulahlwa nje. Isiye kuyekelwa nje. Wayihluphekela Jesu lento yethu bathandekayo. Nasayihluphekele Jesu wathi ufuna siphathe kahle. Siphathe kahle. Alibonga igama lenkosi. Siphathe. Uma ke Jesu sekakwendile konke lokhu kuze kuseka kwendile konke lesinziso ethini. Uthi kumbhalo wemaHebheru nawufunza sahluko 2 verse number 3 uthi laba abangayifuli lesinziso pho bayawuphunyula kanjani? Ngoba uma wala insinziso wala into lenkulu etosithi umphefumulo wakho uyokuyisa maphakatheni. And uma uyithola uyibamba insinziso ubamba into leyisa impilo yakho emaphakatheni. Salvation is so great. And salvation basandikayo ayiveli kumuntu ivela kuNkulunkulu, yaNkulunkulu. But isipho letakithi nje. NgoBhayibheli uNkulunkulu alithanza live kangaka. Wathi wanikela ngendodzana yakhe lekuphela kwayo. Kude kuthi lo lokholwa nguye ngabhubhi. But abe nekuphila lokuphakatha. Yinto yekwemukelwa. Enbantu abangakayimukeli uthi ke Paul batawuphunyula kanjani? Ngonke ithanazela nami bathandekayo. I might have mistakes, but angifuni kube nemloyekela ukukholwa ngenxa yami athi ngiyekeliswe ngigama. Ngiyekeliswe ngani? Lento lenkulu yafelwa nguJesu ayekeliswa kimi. Who am I? Who am I? Ngoba yaNkulunkulu lento layibambile lo muntu lo. And this thing has to do with his eternal life. Kwami nje ukuthi kumsithe ngithi bamba mzalwane bamba mzalwane sambe sekhaya ngoba uyeza masinyane. Ubuyeza masinyane. Ilento leni lula bathandekayo isinziso uNkulunkulu kwente kwabalula kusinziso. Kukholwa kulula. Kukholwa kanjani bazalwane? Kwento wangabantu nje belikhuni. Uyathi sikholwa uvuma nje ngemlomo wakho Paul usho njalo baseRoma sahluko 10. Ukholwa enhlitweni yakho uvuma ngemlomo wakho kube kusinziso. Then uyadana. Sikubhabhatise uphila impilo lengcwele uhambe ekhaya.
Sowufikile ezulwini. Ugatsa nje into yinye ukuthi ungahlubuka endleleni. Phela. Konke lokhu bese siyakwakha namaqelenzi nekokuthi ngeke ungene ezulwini ngoba ufake emaqiqi, ngeke ungene ezulwini ngoba ufake elibhluko, ngeke ungene ezulwini ngoba uruje umlomo, ngeke ungene ezulwini ngoba urujethe inkhophe. Sesiyakha nje lizulu lishibhile. Kholo ngenhliziyo uvuma ngemno wakho uyadana. Ngibalela ngamashiya lenje lethu awubona lapha emathuneni ayapha ezulwini. Lokutawuhloka nje nasugula. Lo extension ngibeyinde lengingetako lapha. Na utawuhloka nasugula. Songaze sinovinjwa ngonga ezulwini. Jesu angifela. Bese ngivola kuruju umlomo. No! Akavuma umfana lalikhela. Zulwini siyangena ngani bathandekayo? Ngekukholwa hayi ngemaruji. Bantu labagathe ukuthi hey gama ngimbonile ezulwini siyongena ngekukholwa siyongena ukuthi ngibone kuphi. Jesu ayibhadalele angeke Jesu abhadale kabuhlungu kanje bathandekayo bese ukuvimbela nje ukuthi ugqoke libhluko uyilady sokuvimbela lokho ayihluphekele letho le. You know salvation be cheap. Angisho ukuthi asibone amabhluko bavela siwafuna lapha eNkosana but liqinisa lithi ngeke ibhluko kongena ezulwini kahle nini. Ngiliphe iBhayibheli lisho njalo. Ngiyabekisa nje. Now, umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngani bathandekayo? Kube yini manje lento le? Kube kusinzisa. Sho ukuthi phela labantu abagqoka tiketi lama Spanish le yini lo? Yini lo bantu begqoka? Siba Scottish. Because it was to skate, shots abayi ezulwini. Mina ngibona le info lapha abakhipha inkosi iMswati ihambile le bathi inkosi igqoke idress. Shots akholwa khona kuyiwe ezulwini. Oh, come on, you're not serious now for one for the only message you have to preach, God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believeth in him shall be saved and have eternal life. Sengalangane nekuteka indlu lativibela abantu bakholwa uNkulunkulu kabuhlungu ngemithetho yethu lengekho. This thing is so great. uJesu wayibhadalela waba humiliated wasinakabukwa kuthiwa umtimba wakhe was disfigured wangabona isandla wangabona ukuthi liso wangabona ukuthi lunyawo wangabona ukuthi indlebe ngoba hleshuliwe ngekavinjwe imithetho yethu ngilokholwa ngiloko sabhenze ezulwini. But now since isiwe waphela Jesu kubaluleke lokungakuvimbi ngayo ezulwini kweba kuphinga emanga kujola kuhleba kuloya herererere named it ukubaluleke uNkulunkulu lokho kudzakwa yonke lenyakanyaka thakatha kuhambe tinyangeni uNkulunkulu ukubalile but lokunye bathandekayo this salvation is great. Uthi ke Peter nakabhala uthi ke lalelani bafowethu lenza bayeJesu lena yangimangalisa ngoba where is the verse uthi Kristu icobo lwakhe wethwala tono tethu emtimbeni wakhe emthini kuze ukuthi thina singabe sisabuswa tono kodwa siphile ekulungeni nikhona bathandekayo ngoba sinjengetimvlet edukile kodwa manje sesiphendukele kumelusi nemlondvoloti wemiphefumulo yethu. Umlondvoloti wethu uNkulunkulu ungumlondvoloti walensinziso yethu. Ubheke ukuthi ekugcineni nathi ayosethula uNkulunkulu athi naba Nkosi labaluvuma lolubito longcwele lwensinziso bemukele ekhaya ngafela bona laba mhla umhlaba ungihlupha ungishaya kungaba liphutha uma ungaphila kulomnyaka phumela ngalomnyango lo lensinziso ungakayemukeli ngaba liphutha. Isaiah sahloko 5 uNkulunkulu kwende konke
ukwende konke kuze kuthi nawe usinziswe. Ngicela ukumema namhla Jesu wafela tono takho. Wanikela impilo yakhe esiphambanweni. Hlupheka wahlushwa, wethelelwa. Wafa kufa lobuhlungu. Endela ukuthi wena nami sibe nekuphila lokuphakathi. Enwayitsebesele insinziso ngoba kude indlela lesiyawuphunyuka ngayo. Yenda siqiniseke empilweni yakho. Umvumile Jesu njengenkosi nemsinziso empilo. Ngicela ukugcina ngalokho. Awendeli igama. Awendeli iPentecostal. Awendeli le local church. Awendeli batali bakho. Awendeli spouse sakho. Utendela wena. Tendela wena. Mvume Jesu abe inkosi. Nabe somvumile Jesu. Bamba. Tiboniso tonke tithi Nkosi yethu masinyana. Jesu uyabuya. Uma Jesu angakabuyi utawufa. Sukufa ngakasinziswa. Bufa ke akumemeteli. Singangoba nje nale viki elitako. Next week. Ngaba langa lakho Saturday or Sunday. Sithi ulokulala okuhle. Sibe singasisho lo musezulwini noma ufikile okwefiki. Ngowena uNkulunkulu wakho ngoba lo hlabelo semayibe ngeyami indaba ngizakhele kulencaba. Ngiyacela lamhla ukumemela kulensinziso lenkulu kangaka. Jesu lasithengela yona. Ngicela sithandaze. Singakuthandazela. Na ungathi Nkosi nakimine. Ngidakuwe lamhla ngiyavuma. Ngiyayimukela insinziso. Ngasibona sandla nawe siphakamise. Uthi Nkosi nakimine. Na umfuna Jesu abe inkosi. Akweluse, akwephule ekufeni kwakho naphakathi. Nkosi ibusise mfowethu. Nathi yetandla ngathi bona Nkosi ibusise. We are saving yourself. Nasele sesandla emva ngiyasibona. Nenda info lenhle. Nasele sesandla ngiyasibona. Nenda info lenhle. Kwamukela Jesu njengenkosi. Nemsinzisi wena. Ngicela kunipha lesikhathi lesi. Ngicela mbili sitondithandazela. Sicelele umusa kaNkulunkulu. Please, ngesaba fowethu. Lena impilo yenu yaphakathi. Nkosi ibusise tsatse wethu. Uphunyula ekufeni, ungene ekuphileni. Lonke unaphakathi. You are saving yourself. UNkulunkulu akene njalo empilweni yenu. UNkulunkulu aqinise imoya yenu. UNkulunkulu aqinise ukukholwa kwenu. UNkulunkulu akanihlumelelise. Anika ijabulo lengeke iphinyiswele ngemlomo wemuntu. Please come my love. Please come. Esimake icaba we know, but please come. Please come. Let's pray for these guys. Please come. Kela sibasitela abazalwane. Cela sivulele lapha ushering team. Esicela kuthandaza. Kela siphakamise izandla zethu. Sithi Nkosi Jesu. Sidakuwe. Nikela impilo tethu esandleni sakho. Zuma wena njengenkosi nemsinzisi. Bese uthi Nkosi ngicela ungithethelele tono dami. Lengitatiko nalengingatati. Bese ungipha moya wakho. Utawuhlala enhlitweni yami. Angiqinise. Angihole. Angiqonzise. Angisimise. Kude ngingehluleki. Hambeni kwami konke kokukholwa. Bambe isandla sami Nkosi. Ngidofika ekhaya nami. Baba othandekayo sitha phambi kwakho. Nanaba abantwana bakho. Labavuma lolubito lolukhulu lamhla. Lolubito lolungcwele. Bavuma wena njengenkosi nemsinzisi wabo. Sibanikele etandleni takho ngegama lika Jesu Kristu. Ligama lelinemandla. Impilo tabo Nkosi uyatati. Hluleka kwabo uyakwati. Bakhulule emandleni bomnyama. Bakhulule emandleni esono. Thethelela lonke liqala labo
geza inhlitiyo tabo, geze bonembeza babo, geze impilo tabo, baphe moya wakho longcwele, basaluqala lo hambo lokukholwa, bangenowehluleka endleleni, bani ngumelusi wabo, ube ngumvikeli wabo, babiyele ubaholi indlela yonke, babe wethu lonemandla onke. Khweshise Nkosi bantu lababi, labo bafaka influence ekubuyela emuva, bende emehlo abo anamathele kuwe, balalele wena, beve wena ngegama lika Jesu Kristu, bakholwe Nkosi lokho losukwendile empilweni yabo, ukuthi namuhla baqala uhambo lolusha, impilo yayitolo, impilo labangene nayo labangakavumi seyisusiwe, namuhla bathi idalwa letisha, sebabantwana bakho nje balive lakho lishido, wasilaba kwemukela wena banikwe amandla ukuthi babe bantwana bakho Nkosi laba kusukela manje, bavikele lo mubi, bavikele imphisini etikhona la ngaphandle, bavikele emadimoni, bavikele emikhubeni, bavikele tilingweni, baqine phasi isandla sakho lesinemandla, babusise Nkosi, ubusiswe netandla tabo, nekuthula kwakho Nkosi akubalondvolode ngegama lika Jesu, babonye ngengati ya Jesu, khatimulo yakho besedu kwabo, ifavor yakho besebusweni babo, noma bahapi labahamba khona bakhatimulise wena Jesu Kristu loyinkosi, kube lithumo uNkulunkulu namuhla naphakathe, egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu, amen. Ngicela siphume labo laba bazalwane, let's celebrate them, sibashayele itandla egameni lenkosi. Hallelujah, hallelujah. Over to you, Phathi Mhleli. Program yethu isaqhubeka bazalwane.